Hello, sopite. Nadam zingu hinam. Tunin zong Ahsisomleng official channel konin kihil na theita Thusim moral story khat anangai khom kit huite. Phat masa a ina sei bangei jun I channel uwa thu so hi hen Thusim ho hi zong le ina sim do aji diu a hi ina ti banguwa tunia hi moral story khat anangai khom kit huite. Thusim chu so apat Jalamkai chan. Written by Dmjoel kipgen. Editor Ahsisomleng. Tun Thusim chu simpan tau hite. Kum zali som gup lege chinung wang chu anahitai. India gamsunga kum som lila ko zen lengwai anapo leng min thangta aminjong chu Mughal Imperial Akbar the Great tia anakihe thanai ta le min thangta pa chun aleng in pi sunga na tongdin mi tamta hola mi khat anakoi ben ahi ama chu Birbal akiti Birbalin leng in pia na ato amasat pen chu so na to ahi hiti so pa chu mi chingta le lungyal felzet kangjat zat jing mi khat anahi leng in pia so na tong jong le ama chu point chule writel khat jong anhidan ahi je lengpa lopin ho zaila ngei ta ana semjin lengpa wa joina la ho ana sun jin a hi lengpa akbarin jong so hi jong le miching khat a hi chu a hedo atai so hin kho a wang chun lengpan akibo pijin I chan loma chingham ti apatep jingtan a hi Akbar hi Mughal Imperial hola miching pen le het khenna sangta nei mi a hi a table chunga ato pe na akhutna lekha asuding amasanga mi khat to ke holding azet lama mi khanin thu aseya ave lama zong mi khanin thu aseiding ahi wanga aboncha lolhing sela aki ho pi thei chi a lekha zong phata a gilta a asut lut tha thei tho tho ahi je chuchan geya lungthim le hlo hom thim pa chun Birbal hi angai sang thim hle tai nikhat lengpan Birbal chu wachakap din apuitan ahi palla a bakeng sangkhat ahin kaplonin chuin lengpa sopa za hichi wacha hi agu acheng subong lo hela tuita a na honding nohon minting kado khang chunga na hindop luding keiman hichu kani ading ahi ati sopan zong lengpan asei bangbang chun agu acheng ho subong lo helin tuita in thawa akang min selin ahi Birbalin zong bachamal lang khat chu ahe bongin aman ani azo phan in buto bachasa chu lengpa ne adin adom lutan ahi lengpan bachasa chu aven ahi le amal lang khat ki helha chu amutan ahi lengpan lunghang te in Birbal chu akoloizin ibola lengpa ne ading bachamal lang khat khu na helha a na ni hita agu acheng ho subong lo hela thingse na na hindop luding ahi kati hiloham atitan ahi le sopa Birbalin lengpa amal lang khat chu umlo ahi kanepoi atitai lengpan iti dading ham bacha khu akeng ni hichume ati pi tan ahi le Birbalin ahi poi lengpa akeng khat bo ahi nata sam lo le annani achaiting gave hite atitai chuphanin lengpan lungno mo thimta in anchu anetan ane achai pha chun amani jong bachabedin patlama chun achi kilhontai bakeng sangkhat chu amulhontan hichi bacha chun akeng langkhat adom sangin ahlaka lama adom lut in akeng khat in anadinge chupeta chun Birbalin lengpa za ven lengpa akeng khat bo ahi katile nata san he a tu khun betang akeng khat bo hi khume atin ahi lengpan adon budin akeng langkhat adop khang ahi bo vetin akhut abengin aga hole bacha chun akeng ni in tul achonin akipanin alengtan ahi chuphanin lengpan betang akeng ni hi khume ibola na zona se hamtin asopa chunga chun alunghang tai asopa Birbalin asei paijin lengpa na nepe na chu na khut na be a no ha em atile lengpa akadonin seiding ehwa theita poi chuphanin lengpan aphai tunin nangin na zautai aban a umnalai jetin in lama ahunglhon tai nikhat hi lengpa Birbal ina agalai lengtan ahi Birbal hon sunga chun awa le honin ahi le hona
huna chun lengpan maino neu khat aga amupai je chuphanin lengpan Birbal za hichi maino hi belkhat dim se na hap takhat zole ka ina na hin choi ding a hi akhuti lole na lol katan ding a hitin achi tai Birbalin maidim set ding hot toto belcha khat chu achoi jin bel sunga chun maino chu aga akoi jin hichi achun akhan le den sa tai lengpan ati pi bang chun hapta khat zovin belcha sunga dim set mai chu lengpa ina achoi jin lengpa za lengpa na sei bangin belcha dim set na ti mai chu ka hin choi pe tai atile lengpan adon bunin aphai ahin ibola bel neucha ahi na hin choi ham atikitan ahi Bilbalin adon butin lengpa chupet ta chun nangman belbo nati ahin alin aneu nati poi atin ahi le lengpa azo kitan ahi lengpan Bilbal chu miching ta ahi chu ehdo atan adang dang tampi injong apatemin Bilbal kibalo helin lengpan apatep na zo sia alo hingsu kejin ahi chuphanin ama lengchan kummama 1556 kumchun lengin pi sungle alengama din prime ministerin atungdo atan semang ho zo sila alubo pen minister chu achangtai Birbal kikimbol kihabol zalin Mughal imperial Akbar ta san achan nabana atomun akiha bekit nalaizin 1556 apat 1562 chanin armed force lama commander of the Mughal imperial anahitai Bilbalin su'na ato namuna gunchu ta le lungthim thim ta na ahinto aji chun Mughal imperial hele ta san ahung changin ama tina dungjui to kito in to mun sangta ahung chang do ta na hi Bilbalin kihil na theita ahin khosungin anasim do ine hi mihim khat chu khat beile kithite ding wang chu ahinai he je chun ama zong sweat kiti phai cham laya 1586 kumchun agalmi te Afghan mi hon ambush anabol nawa alexid hinko anabeitai Birbal apeni 1528 athini 1586 hichi Birbal thusima ko na zildo theitam pi ome tulai namlam kaiding khat jong chu kita le gunchu na ane angai je mi gunchu hole mi kita ho chu ama chi na dungzuya pathenin sangta mun ahin hluthe ahi ti thusima konin jildo theijin aume khangtha lekha thim ho jong na to namuna kita na le gunchu na neite in na tongin pathen le mihem alung lai te na gyal namun sanga sangta na lo hin the ahi ka kipa e Thusim hichanchun akichai tai achai na a tip na nom chu so pite lungset te in subscribe share like nei na bol pi che ovin tia ka hung taw ahi Thusim anangai zo se pathenin na bon chawin phat thei na bo taw hen ka kipa e